Hi guys! Ngasidi Kanglen numit ni ko mayam Kanglen numit ki akhoi family tholaga dinner tawzena Flavor Heaven da airport line da lae ko. First order je akhoi noodles tawre ko chicken noodles tawre shina aigine aduga chicken fried rice lawre yamna haidi masa yamna na yamna haw lerme ko aduga aina khwai first da aidi noodles e matam punamakta chicken hana taste tawre yenge ko noodles ke chicken je haw traga de kya pam de ngasi yam hawrame aduga watermelon juice fresh juice sijem thakchala yamna isa je fresh oye ko aduga chicken fried rice ju yam thina hawe obviously ngasi di Kanglen gi special chicken khechri tawre ko chicken khechri taste tawre yam hawe aduga tamo di yam thina nungai ba mafam ama oigre magi pomjabi oigre ko yam nungai mafam ju yam nale aduga service yam phajai mafam jam ingchi e mayam